Sveti Vasilije je rođen u vreme cara Konstantina i još kao nekršten učio je 15 godina u Atini filozofiju, retoriku i astronomiju. Krstio se na reci Jordan zajedno sa svojim bivšim učiteljem Evulom. Bio je episkop Kesarije Kapadokijske blizu 10 godina, a završio svoj zemaljski život u 50. godini. Bio je veliki pobornik pravoslavlja, moralno čist i izuzetno revnosan, bogoslovski ustrojitelj i stub Svete crkve. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vernicima i žaukom svojom bode jeretike. Zato na današnji dan valja uzeti kašiku meda. Vasiljevdan se kod Srba slavi kao krsna slava, a kod Grka i Rusa kao imendan. Kada je za kalendarski početak nove godine uzet 1. januar, tada je Mali Božić počeo da se slavi kao srpska nova godina. Za ovaj dan vezuju se mnogi običaji, a postoje i sujeverija šta na ovaj dan ne bi trebalo raditi. U Vojvodini je postojao običaj koji se u nekim mestima zadržao do danas, da se na raskršćima pale vatre, što uz čistiličko dejstvo ima i ulogu jačanja sunčeve svetlosti i toplote. Na Mali Božić, 14. januara, ponovo se unosi badnjak, opet dolazi položajnik, a na trpezi je glava božićne pečenice koja se čuva do tog dana. U mnogim krajevima spaljuju se ostaci badnjaka, ponegde mesi poseban obredni hleb vasilica uz spomen Svetom Vasiliju Velikom. Novu godinu valja dočekati budan, pa su u ovom bdenju mnoge devojke gatale da li će se te godine i za koga udati. Među ovim gatkama je posebno zanimljivo gatanje devojaka u Bosni. Pre svanuća su, popevši se na tavan, bacale svoju obuću kroz vrata napolje, pa ako obuća kad padne bude usmerena od kuće, znak je da će se udati. Danas bi trebalo izbjegavati svađe da se ne bi svađali cele godine.